Bothata ke eng? Ke problem ya. nna o tlo dula mo. Amonate. O tlo dula mo. No, Never. ehlisa umoya man. O ka se dule. Ehlisa umoya man. Lo so se thaka sa ona na tlo tshola le ntate wa ka. Ona tso so sepetlele. Wa mmona mokana ka motho. Vele ke a rasa ke ntate wa ka o ska tlo nhlantsha wena. O tlo tshola le ntate wa ka. Hona e ka card ya hae. E teng. Wa o tlamehile o nke card ya hae. Ke motho wa ka. Yo moshebe o jwang. Uye lo Never wa dula mo. Never o dule mo. uye lo sisi. Uphuma nokuyokuthengela nespinach. Le tlo ja mro yesu. O tlo dula mo. Uyamodela nakumodela. Wetsalang eng? Kwakho kuko sabona sisi. Hello. Unjani? Ke teng o kae? Ngiyaphila. Umuntu omdala bengisacela uhlale phansi. Bothata ke eng? Ke problem ya. Nna o tlo dula mo. Amonate. O tlo dula mo. Never. Ehlisa umoya man. O ka se dule. Ehlisa umoya man. Lo so se thaka sa ona na tlo tshola le ntate wa ka. Ona tso so sepetlele. No, Hayi, Thusi, mama, sitofela ngicela ngona. usihloniphe phela ngeke ungahloniphi kanje. Uzwise ka kwatella wena. Silana mama kunjani? Ke sharp wena. Ngisha. Umama usukaphi? Ke tswa around moso wethu. Oh ngithi manje njengamanje usukaphi Ke sisi? lo reka morogo. Oh yoreka mrogo. Ke phela motho. Aje. Waqina maybe today uphela. Umama uya understand ukuthi uthandana nomuntu omdala. AJ nothing but a number. Or agent nothing but a number. O founela Neo o tlanka mo moraka o go lo signa le ntate wa ka. I never wa e bona eo. Never over my dead body. So yebo sisi wami sina siJozi Bioscope ke angazi ubhuti ngoba edibane nawe uchazela ukuthi singu Mr Jones angithi. Ya untweditse. Oh ukujwelithe. Kopa bua ne. Ke dula le papa. Le two. O hlokomelwa ke nna. Nna tshwantse ke tswe ka eng. So utswe ka eng? Yeah, Wa mo hlokomela. ke mo rata. Hlokomela jwang cause umama uthi unalo. Yena mo toilet, o na le mona. Okay una le mona ke understand una le mona ka papa hayi. So uthi uyena uthi ubaba ngiyabonga thank you Mr Jones. Uthi umama une crisis la. Uthi wena ufuna ukusayina nomkhulu. Ngoba unciba kanje mama ngendlela oncibe ngayo njengamanje ujola nomuntu omdala isithunzi sika baba uthi siya la endaweni nje ubaba bayamhlonipha mawucabanga. Ungadilekile jwalo. Ukuthandile unjani? Uthanda wena o uyakhalela? Konke. Uyakhalela uyakuthanda. Kakhulu. Mawuthi ukuthanda ngaliphi umuntu omdala ngoba abantwana bakhe bathi abakufuni ngendlela abakwazi ngakhona. Wayini ngambuza ukuthi Ba ile kae banna ba o thakatsao. Wa mmona mokana ka motho. rasa wait. Vele ke a rasa ke ntate wa ka o ska tlo nhlantsha wena. O tlo tshola le ntate wa ka. Hona e ka card ya hae. Wa kula o tswa sepetlele. O tshwerwe ke eng? E teng. Wa o tlamehile o nke card ya hae. Ke motho wa ka. Sithi why kumele Wa tseba uthathe never udule. ikhathi ka Fili wa ka mos. Okay why kwenze ukuthi nge12 usisi uthi unokufika nge12 nge15 lana inyanga isuka isesiphakathini ngekapheli ethola ubaba engasenakudla ithi makambuza ikhadi libe ethi ikhadi akalazi liphethwe nguwe wena ufumaneki naba ushonephi. Okay. Mina no baba re kopane ko sport. Wa tseba ke motho mo. Yeah, wa utlwa le Lena umo. Obvious. Amonate. Kgathatse mo ba o kgathaditseng o tlo kgathalla. Amonate. A kule a espetlele. Uyayibo. Amonate jwa. So wena kahle siswami la ufuna ukuzo benefit. O sainelani lena. Ke morata mangata boss. Wa morata go batla ntlwe. Uyena ka I never wa ithola ke heso he. yena uthi akayazi ukuthi uyafuna ukukuchata uthi wena uwe othi manichate zange ethi yena ufuna ukukuchata. Hawu baby botsiribuile. Wow umkhuzamile ukumconvince and ngeke uyenze leyo nto phambi kwethu. Akubahle Ma akurati. re buile le baby waka. Okay ingane zakhe zithi azikufuni ke sisi. Angitsholi na. Akurati I never ka. Awutsholi nawe. Una le dithaka tsa hao. Di ka ithaka tsa hao. O rata papa ka. Una le Stop mother sa o nhlompe wena. unyele. Stop mother sa Bo wena. ishebe bo moshebe wa pere o ska tlo Ke nhlanisa. tshwana le wena. I never nna ke tswa gymming. Oh, Yeah. Wena I never wa dula mo. Never. Never. Ke dula mos.
ugcina today ulo signa le yena utsho go batla ntlo ya ona ntho e batlang akafuni umntwana la Okay, angifakanga uye. awufakangwa yini ane o ka se dula Ngikhomba. ane fa wa dula o ka se dule mo wena Mr. Blackson. sheba ngabi Sis. shi moshebe o apere awuthathe le spinach sabantu ane fa o tsamaya strateng o tla mama ntsebana ehlisa umoya ngehlisa umoya ane fa ke tsamaya uzombonisa ukuthini Isandla ke tlo muka, ke tlo tsamaya ispinach sikababa imali kababa phela le Ane esukela wena. imali kababa Wena. ngicela uyeke le spinach mama Mr. Jones Wena, mama ngicela mbi. Ngonyana wa never do uzophuma awuzophuma Baba, ke tlo baba nka mari ke uyabona tsamaya le wena mo. uyabona ke tlo tsamaya le ngwanyana ha nka wena never khona o dula mo baba ingane zakho sis awume kancane wena awume kancane baba yabona ingane yakho yabona manje ingane yakho kumele ngizoyilwe kanje manje why wena uyivumela le wayivumela lento ukuthi yenzekele emkhulu Angiyishentsha manje. Ngibuyela abantwana. yes ke nto mara okho right mkhulu akaserate wena ufika mkhulu udakiwe nokudaba hayi ngicela uyeke mkhulu sisi mamela la ungazosiphaphela wena sisi ungazosiphaphela wena uthola wena eish o tla bona yes sesuntswelani mama ngicela ngicela urelax papa tudule fa mama baba ngicela uhlale phansi umuntu omdala ngiyacela man ngiyakubona ngathi udaki wena awukho right inkinga umuntu omdala akekho emqondweni asana tšhelete o qeta go gola ona tše magana tšhelete ka baka la o bona na gore ke tla o tloela wena ehlisa umoya wena o ntloela mpi wena mama ufuna ngenzeni manje singamkhupha please kunezinto zakhe eziningi la tla endlini dilahlela strateng unezinto eziningi a ke tsebe unani yakhe la akana next lenje akana next ke magosha unempahla kuphela Khoshisa kwena. sisi ulwelani kani yini yakho la No, ke di baparo nje. kiri yaparo nje Mr. Jones, please help her to package inside. Please help her. Mama, ngicela relax. Baba, mamela la umuntu omdala. Ngoba ngiyabona ukuthi umuntu omdala ngathi ngathi umuntu omdala nje udlila amabele ke. Thank you Mr. Chi, thank you. Ngathi umuntu omdala uyidlela amabele namhlanje. re tla ikhiya ntlo ke tla le wena re tla kamo Umuntu omdala mara yabona ukuthi manje uhlambalaza ifamily yakho yabona ingane yakho mayise izoqata kanje uyamhlambalaza la endaweni emphakathini uyayibona Ngiyabona namhlambalaza. Mase ngiyamyeka ngibuyela kubantwana bami. umuntu omdala umuntu omdala akabali motho understand mara a batla age group ya hae e sengwa ke amtseba ngwanyana I understand hayi ke holetse mo umfunela into ke tsamaye ka mo ke lo dula ka mo ne ke shiftela yena gore a be le space ya a itholle mme o molo obane mme wa rona o la hlokala gale o understand so ha tlo lata rabishi and at least ukuthi nje xola umuntu omdala ngoba uyadinga ukuthandwa naye usalangana mali udula sina chelete njalo nna tlamile ke dule ke mkenyetsa tšhelete ka baka la rabisheng kele no uyaphe ngicela Mr. G please ngicela mama ngicela umbonise uhambe no Mr. G lapha endlini wa listing valley show engathathi uzothethathe nento ezwrong uzothethatha nento zeni lapha well babukeli lapha emakhaya niyabona sisifikile lana khabo omkhulu and siyabona nathi umkhulu ngathi akekho right nje uyiphuzela umuntu omdala nale ntombazana yakhe obiza umuntu wakhe othi uyamthanda naye ngathi nje uyiphuzele nje la so thina into esingayifuni ukuthi mhlambe kube nomuntu othatha advantage ngomnye umuntu and le ntombazana into esiyibonayo thina lana ukuthi ngathi ifuna ukuthatha advantage ukuthi ubaba mdala and uyakwazi ukuthi ubaba engayihambele emhlabeni noba kunini uThixo ethi uyamthatha and mase kamthathile yena uzosala benefita lo muzi lo of which leyo nto leyo abantwana bakamkhulu abayifuni nje ukuthi kube into eyenzakalayo so sisifikile thina siJoseph Bioscope sathi masenze ubulungiswa siqale understand the story from the both sides ukuthi yena usisi if usisi bekangene lana from amefekai if bekangenile usisi lana encibe into ende ethi masithetha naye ebe nama reasons avalid ukuthi why ezothandana nomkhulu kodwa masithetha naye siyabona nathi ukuthi nje ayikho lento and ngathi nje uzosikemela umuntu omdala so into soyenza njengamanje somncedisa nje bempakishiso Mr. Jones lapho simfake evenini
sihambe siyombeka le ebuyele kubo mayengabe unekhaya mayengenandawo somtholela indawo yakhe la uzohamba uyohlala khona. So mangabe unenkinga nawe lapho mbukele emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on josipescope.co.za or usifollow ey'nkundleni zethu zokuxhumana, sikhona ku-Facebook, sikhona ku-Twitter. Ungalibali ukuthi usubscribe, ucommente, ushare, uxelele nabangani bakho ukuthi Josiph Bioscope ikhona and izokunceda nawe lapho mbukele emakhaya. I'll see you on the next episode. Ciao.